Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam Nul. Hendak kemana Nul? Bayar zakat nah matai. Wes, sugih lah sudah. Alhamdulillah ada kawan nang sugih. Alhamdulillah namat. Mat, batakun bang, syarat penerima zakat siapa aja? Syarat penerima zakat itu 6 noleh. 1. Islam. Ya kada boleh menjulung ke orang non Islam kecuali inya jadi amil. 2. Inya orang nang merdeka. 3. Lain orang sugih. 4. Lain orang nang wajib dinapakahinya. Nang kelima, lain habib atau syarifah. Nang keenam, lain orang nang mahjur. Mahjur itu kayak kananakan wan orang gila. Alhamdulillah bertambah ilmu, mudahan berberkat. Amin.